Ziba Kisii County tumubaze gutwara bwo bana small sim ne timu ebangete buya na ndu gwatwara na mpaka tore tubugika Togotigara na yo arengete league ya division turi wanto goswaimia award ya iveno abwase bona somoro beribo gosia na gosemia vasayo korekaneta se award ya iveno tikobona mu MC Steve Arika arikanete chigosori bene cheke bosani abwase timu ya Kerera yabete kwenye kore timu yenko ya iveno chigori bere asegoremo asaba gosori bago kerete gosori yo nandake konyara otebambu ya mono aso mu MC Steve Arika kubali bagalio kogosoria Amaletangaro kwa Sel Maranga nonye njeno munyakenyoro Kerera nonye tuabwire rero lakini yaringe ya tough game nande gendonda atebi Mheshimiwa Steve Arika agendere kubika tournament bune ya rero narikire mu youth anyore chance ne First and foremost, Sansana Srivaga, Samale Tangoro ku Peterson Maroro, a center midfielder ye team ya Iveno location. Again take a tangani ngona rakuyani Mheshimiwa Steve Arika, asante sana so kubeka tournament mneye kogera ngona challenge nonye twa kuchigolibera saya ma sirit kolialero tokoteba nge ine ya liege